برنامه آسوانی ویژه افدم محمود امینو خوش به تماشاوان روز آوا تیوی ام ایروج سب خلق کنو بوارنه خلق ما یا ایروج همو خلق وجوداتر به هون تفدت زانین ایرو روز آوای کردستانی یک ج کتکاری خو خباتکاری ویژه کردی هلبست و نویسا کردی اوغرد که جبوج امریکا اکیبا برنامه آسوانی ویژه مخصوص کو برنامه ام تایبت لسر اوغر کرنا یک هلبستوان نافدار احمد حسینی به کو ایرو سرانسری روز آوای کردستان بجداری مراسم اوغر کرنا وی لباجار عمود به ام جو کی اکیبا برنامه مخصوص کو ام و روما رهانه جبو تماشاوانی خو کی خلق کی تایبت د آسوانی ویژه پیشکش بکن ام و برنامه خود بحثا جیانا وی حوال و دوستن کو ویره خبات کرن وی ناس دکن جنیزه تایبت مدین وی چیه گلو چه حز کر چه خبات حتان ها پیشکشی جواکا گلی کرد کر امی بوان رو حوال هوگری ویره امی و برنامه خود در باس بکن آن یک جوان حوالی وی کو مر حاضر مامسا آرشک باراویه مامسا تو کرم بکه بری هرچی مامسا سری و صاحبه سری ملت موجوده که مگشی صاحبه گلی سری وجه کردی و گلی کرد راست مامسا خساره کی پرمزن جبونا گلی کرد احمد حسینی خبات کی بکه وجه کردی هلوشیا مخابین بقدر می آدار ما آداری بویه ما ناروینا قدر جمره تم بو بلات و سوسرتاتین و ما مستا احمد جی بگمان يعني یک جکتکارین کفنار بو ستونی وجه کردی بو هلبستوانه کی بیانیه بو هلبستوانه شورش و بیانیه یعنی وجوانه شورش روشه که تایبتی یعنی هر کس نکاره وجه شورش هم بشوپینه و چارنوس گلی خو بشوپینه و دواری وجهی دکار به ارکی خرابه اوی رولک مزن لیست پروگرام چه دیکرن لسر مدیای اروپای تناسکر جزوده چویه یعنی جبر ستم وزوری رفیا و داغو کاری بکلا خل ورهنیک بکل ورنکاری بو آزادی بخبتیه راسته باشه مامسا تهنه کی وصل ناس کنه کی ویدا از خوازم ما کی مامسا ارشک براوی بی آنین تل گلوی چه حبون احمد شما مستر بو دماغو درکت جزوده درکتینیزی 40 سالی درکتی یعنی ويش أخي قبل شو حسر الشعبي دبوا عمودي تقول عمودي حسرك الشعبي مده يعني أمشي وك ويش أخي ببلياي الزمان وجيه بون يعني ما خونيزيك يبدو ذكره وش ما مستربو قال لك قبل مدنا ري دقوت أمزانن أزدوي باوريد كسين وك والفرداغرن جي وك الويدا كي أزكاربهم بأزادي كاري خباتي بكم في خدمة الجواك خرو جملتي خر دنجي قال لي خا بجهين دريا وجيه ردريا هالبستيرة براستي رولك مزن ليست ومجي تكريا ما بير قال لك يهبو بالتايبت دوي بروجرامي ويني شبه هجراني ده شيء ذكر لسر التلفزيون ما قناه مي روناهي تي في وان يعني ذيك ايش ما تبي تكركر دروج هذا يعني اللي قال لك قناه ما تكركر قناه التلفزيون ده يعني اوي بروجرامي تايبت شيء ذكر كسره دي ملتي خو دردخست همشي يعني كذا كسين لفيدك دوجي والزمان وهالبس دي كار ديكن يعني دخست ويدا دنجي وان بلا بك جهاني نك يعني براولو نو نداب مينن همشي دنجي قال لي خو وجيا خو وشاندا قال لي خو دجهان قال لي جهاني يعني براستي احمد فداكارك بو يعني تبيرا من تمي قبل جرنا بهدور داخلين لو دورا من طريقه ماسنجر ربيترم بهدور داخلين واندمي فيداوي شلو ذكر تمي ولاد كسرك بوجيره همشي الباوي ولات دستر بارتي تير ابو براسيل ولات دستر بارتي تير دقرت يعني كردايتي دستر هرتش تير دقرت هر دوزا يكتي يعني دوزا يكتي قال لي كرد كير بارتي تي دا علي كي دقوش يعني اوي دخس دنگو بانغاوي گشتك كسر دلي ويبو يكتي دخس نل رجا وطن الحرشر برشا دغو برا كاكلي يكتيش رجا ودس به كتيش برا رجا هر يك وقت بيجي جي خربت الخوازه براستي كذا كمزن احمد دا وبراستي جي ابدوز جبلي دوزا يكتيجي وي شرفاني كرد وك بيرقه كيبونك آله كيبون لسردلي ويدا او تشتك دسر ورنا دقرت دقو أوانا خطأ صورة البام يعني شرفاني كرد إيج برافانية رومتا كرد كن الحرشة برشة كردستاني أو خطأ صورة سياسة مدار شيء تيفل شيء ببن شاء الله شيء ببن الهفكرين شيء ببن سياسة الدور جدبون زيك دبي تموي أبايا دقول ليه كسين برافان دفي خطأ صورة أوانا رومتا منا أوانا بين باراستن بيروز وأفران أوانا
باشه ما مسراسي جي احمد حسين هر مريج خاص بحسابي بك مرو نكانه ما في بدك ايرو روجاواي كورساني غمگينه هر هيفينا يعني ام وك هوالو هوغري وي هون درياوي بشوبينن داخوازي و ارمانجي ويجي لروجاواي كورساني دمك فرنز خودت دوان دوی شورش همه روجاوا دماغ هات مسوز بدور دابو تدي هر ركيت شكر افقرتنا روشبير روجاواي كردستان يعني وام تدي انا بنجي كتيمه يعني وقت دستي كون شبويه ام كشتك فيري مسوز دايغو ام بشوبينن وتشتيج ما بي ام دبير انين كسن وك احمد حسيني دي جو ام تميد بيجن الناف منا وجمنه من درجيان بي افضان بچونا ورن تبدا بلماري مزياري يعني جا ام قاربن في رياداغرن ام في اوغراوان دل بهلن يعني ايه من قفا جوجمر هاد قوتن جو احمد حسيني كوتشا داوي كرچو يعني جبر چاواچو من باور نكر يعني واز حتى انا جد بيجم از نو نرم لاحمد حسيني وبالسدان كسين وكي جوجناف جواكي تشونه لتم دلي جواكا خد مانه راست او وك فيزيكا وان جناف تشوي وك بيولوجي جناف تشونه لبيرانين وكدو خباطه وان دلي جواكا وان دي وك دوزكي او دوزاي بردوان يعني بيقومان ام بينو سوان العرضنا جالكس باس هر امجي هيفينا كو كداوي العرضنا حمو نفشانو جير سري بردوان جالكس باس ما مسا سري قال كرت جالكس باس لا حر شيء كجهاني كسايته كوكور وسري مالباتوي وسري خنالين اوزين راغاندين يجبر رولا ويجد راغاندين تابو سري كشتكا صاغبه وكذا وبيروز وسباسيو دكن وبهيفينا جو هون تمي دنجي قلبن وراسيه بجينن بردوام من هر کویک جوان حوالین احمد حسینی البرکه حاضر ما مسا نهایی تاسونه کو قدامك برا کارو خبات دامشانید بری هر چی ما مسا سری وساقبه سری ملت کرد صعبه صعبه گلک سپاس ما مسا از وی کی بیجم بیر انین تل گلوی هنه تجی کارو خبات به هفر دمک دامشاندن جبو تماشاوانی ما ام چی قانم بیجن احمد حسینی حوالتی کی چاوا دامشاندن بگو من هر کسی کو بنویسین یا کو هلبسته بنویسین و احمد حسینی نصب که لوکی حوالتیجی وکی کسایتی هوالتیه که نافبرا مده هبو شو خوا دست پیکا دا مزراندنا هرره که
وی هەموو کەسێن ڕەوشەنبیر و هەموو کەسێن نویسکار زیارەت کرد و وان تەڤلی ئەم بێژن تەڤلی هەرەرێکێکە یا ئەم بێژن تەڤلی وێژەیە کوردی کرد هەر کەسێ نویسکار و ڕەوشەنبیر لێ وەکی هەڤالتی بڕاستی gelek bir anînê min û mamoste Ehmed hene bi taybet dema şanda me çû Başûrê Kurdistanê ji xwe ez û wî û mamoste Qadir Egî dibûn em wekî xelkên Rojava em çûne Başûr wekî temsîlçiyê kê êş û azarên ku milletê me li Rojava ew jiyan dikin me dixwest em temsîlçiyê vê êşê bin ji xwe mamoste Ehmedê Hüseynî li wê de gelek hatibû naskirin yanî di asta ku em li şareyê dimeşiyan xelk dihatin pêşiya wî taybetmendiyek mamoste Ehmed hebû ew jî hevaltiya biçûk û mezinar dikir yanî bi her kesî re heval bû bi rastî hezikirina wî ji wêjeya Kurdî de ji zimanê Kurdî de hîştî bû ku her kesî li dora xwe bicipin û ji wan hez bike ji bo vê yekê ez dibêjim her kesê Ehmedê Hüseynî nas kir her kes jê hez dike her kes rêzê jêr digire ji xwe em giş xemgînin îro ku kesayetekî bi vî rengî ji nav me bar kir lê dîsa jî em kêfxweşin ku di erdê Amûdê ke ew bi xewn û xeyalê xwe bi hizrê xwe bi bîr û biçûnên xwe bi helbestên xwe hatibû girêdan bi Amûdê îro vedige rehmê ji Amûdê باشە مامسە ez vê yekê jî bêjim مامسە Ehmed Hüseynî wekî şêxê helbesta Kurdî dihate naskirin gelo sedemek hebû ku ev nav lê hate kirin بێگومان ئێ هەلبەستێن مامۆستا ئەحمەد بخوێنە ئەوێ ببینە دبستانێکە دبستانێکی دگوهرتنا هەلبەستێ de ku çawa karibe helbesta Kurdî bi pêşxîne bi her tiştên xweş bi her tiştên nû ji bo wilo ne hindike ku mirovekî bi vî rengîhanê karibe guhertinekî di helbestê de çêke ev nabe li ser wî hindik û nepere hindik rast başa gelek spas ji bo te mamsە من لەگەر هەواڵ و هۆگرن مامۆستا ئەحمەد حوسەینی یەک ئانەش مامۆستا عەبدولوەهاب jî ku wê jî demeke nêz wî nas dikir taybetmendî wî jî mere parve bike tu bi xêr hatî mamoste berî her çî serê we sağ be hemû sağ be gelek spas başa mamsa rastî jî rojeke xemgîn e ji bo hemû gelê Kurd ne tenê Rojavayê Kurdistanê tu wekî hevalekî wî tewê nizve şopan hinek bîraniyên te jî cemî hebin tu ji bo temaşavanê me parve bikî berî her tiştî sersaxiyê ji milletê xwe Kurd hemû dixwazin ji hemû rewşenbîr û nivîskarên Kurd ji xwe Rojava li hemû Kurdistanê jî bi rastî Ehmed Hüseynî Seyda Nemir yanî kesayeteke bêjin wêjekar bû rewşenbîrekî nav û deng bû ji ber ew rewşenbîriya xwe xistibû xizmeta milletê xwe insanekî mesela bêjin dilî tenik hesteke bilind wêjeyeke geleke bilind yani em bêjin ew bejneke bilind di ezmanê wêjeya Kurdî tevahî de peyda dibû cemwî di dema yani em bêjin piştî şoreşa Sûrî de yani me nêzîkî naske piştî ji Ewropa jî vegeriya rastî berê jî me şopand me lê nerî weke sehetek wêjekarekî yani ew bêjin yekemî yani ser asta yani bêjin jimartin ser ew di nav kesên rewşenbîr wêjekarên di hundirê Rojava de yani ew kesên pêşî de bûn bi rastî de tî jir digotin jî bavê helbesta nûjen rastî gelek cara jî me jêr digot yani wek bêjin Mehmûd Derwîşê me yê Kurdayê yani ew bêjin ew tiştê Mehmûd Derwîş xist nav helbesta Erebî de wî karî bû di helbesta Kurdî tiştî peyda bike di dema em bêjin bajarvanî wî Selîm Berekat salê heftê û heştê de bi vê xwe da wêjeya Erebî mesela bê roman bi Erebî helbest bi Erebî nivîstand wî di dema em bêjin ew kesên bi Kurdî dixwînin kêm bûn kesên nivîsî kêm bûn wî bi vê xwe da nivîsandina Kurdî helbesta nûjen bi zimanê Kurdî yani em bêjin îmanek cemî peyda dibû norokê Rojavayê ev helbest ciyê xwe nav millet bigire em bêjin wek yekî fidakar bû da pêşiya xwekarî bû bi zimanê Erebî min xwe ew mesela felsefe xwendin li Şamê em bêjin zimanî wî Erebî deriya malbatê jî malbateke yani bêjin xuyan di nehew di Amûdê tenê de
يعني مالباتك وجه وام بيجن روشنبيري وفقه وتفسير وفلسفه زمان الجمع پیدا بود هندره وی بی ایدی کاری بو زمان عربی خورتیجی بنویسان دا جو جی تی وی خرجی نا وجه عربی جی پیدا با بس تولوجی خواست به زمان کردی وجه کردی پیش هلبستا کردی نه بکه وج از جوی قلبی درخه رنگ کینو بده وقت ما قلت سلیم برکات به خدا نفسنا عربي ويد دميده وقت بريار ستاند انه بزمان كردي مستي او شخو اف بريار جي بريارك شورشغري ثوريه حالاك ام بيجا انقلابي لسر وجاي كردي البرده دما يعني ام بيجا سرت اليد هات نجمار ين هالبستان نود نيفستاند او يكمين جوان بو جبروا او مثلا لقب هذا ديني مثلا ام بيجن شيخي هالبستان وجن شيخي هالبستا كردين وجن شخو او لقب يعني جير هاتي تفصيل كرين تي بيرام بوزلكي خو بخمي خو بجلو برقي خو بتواضع خو بحماس كرنا ويش حموني بسكار وروشن بيرار او كنيوي او قرنبونا نزيك تيامد هات او انا قش درمدب يعني ام بيد حسن شخو خسارتك قالك مزن جوجا كرديرج هلبستا كردير ما بيت كان جيبي بهشت يعني وسرصاغي جملتي كرش حميد دوست وهو قريبي ربع باش ما مساس برس داويه بكم يعني تا قالك تش انيا سر زمان جبو ما مس احمد حسيني راسي ديروكا قالك دوله مدد دنينا تا قالوا وي جنها وشند دكان تشش كلمتي خاصين بتايبجي حوالين وي روشن بير جبو كورياوي بردوام بمينه شخو او نفسي وي يعني نفسي جدسبيك حتى 2015 وحمود شابون 2015 وحياه دما يعني روجا بار كريه شخو او برهمني وي هالبستي هنن او دبي يعني بيج تشاب كرين رنجي يعني شبو ام بيجن ام بردوام يمكن يا دودا نهم تكفن رنجكي مراسيمي ام با مثلا بيجن والله تشلي درباس بو اب الصلاه يا كم سر درباس بو صلاه دا درباس بو از بهذي مهلبستي وي جهه خو دمتريالين دبستاني مد بينا يعني زاروكي ما بتشوك هلبستي وي بخوينا يعني هلبستا وي شبه هجراني ايقوناك هلبستا كرديري يعني ايقوناك براستي قالك خوش يعني اب هلبست دبيت درباس به هندري ماتريالين دبستاني المدرسي زاروكي ما فان هلبستا بقرا يعني السيدة أحمد حسيني نكيمي شيربو بيكسي وعبد الله بيشاوة ونكيمي جواهري ونكيمي أدونيس ونكيمي محمود درويش دبي جي هوي دنامد يعني أمبيجن هبه جرينج بالنسبة وقت بجمرة أو كسي يعني سر أو رخنا وجايدني بالسنين دبي أم ميرات هوي بشوبينين أم رخن بكين أم جهف درخن أم تحليل بكين أم لكولينا سر آبا بكين يعني دبي أو برهمي وي بمين دناف ملت دناف كسي روشن بيرده يعني او اري وقت بيجيب لا شيخ الشعبي ما وندا دبل دبي هلبستي وي روحي نيفسان دنيوي وجاوي دناب بمين شخو دبين وقت دبستانك وجاي هلبست يعني دبستانك هلبستي شبو كسن جوان يا هلبستي نيسين رياي بشوبينن او جي كانت تشكيدن لي زياده بكن يعني بنجها كبراستي كسر اصلي صورتها هلبستي سر زمان هندري يعني زمان كردي تشا كاربي هلبستا كردين وجنجي آبا بكر باش قالك سباز جوا سباز جوا مهر ام بردوام من جبور ماركرنا او خركرنا مع مستا احمد حسيني الباشاري عموده بحوالو هوغيري ولا مع مستا انا يك جمع حاضره مع مستا هوزاني كركوند يك ويك جوا حوالو هوغيري وي بو بير نز وي ناس ذكرجي جبو كان تايبتمندي وي وروشو جيانا وي بير بقرب بكن بري هرشي مع مستا سري وصاغبه سرشاغا قال لك اسباس نسبيك دي سرساغي جبو قال لي كرد سرساغي جبو همو دوستو هوارين هلبسواني بلد ماموستا احمد حسيني حزار دلوغاني لقياني ماموستا بن ماموستا هلبسوان احمد حسيني نموناك بو دبزافا امبيجين شان وهنرا كرديدي دبزافا ويجا كرديدي براسي ماموستا احمد يعني مروفكي قال لك بالكيش بو براسي هم دا آلیه دلنزبونا خواه دا آلیه دانو سندنی خواه دا آلیه چاندا خواه و بتایبت دا آلیه هلبستی ده براسی ماموستا احمد حسینی اسکارم بیجم او
گیانێکی نه دەرباسی لاشێ هەلبەستان و ژەن کرد یعنی کراسێکی نه لێ کرد نەتەنێ بەیەهانێ ئەحمەدی حوسێنی دەما گۆ بمەر دەئاخبی دەما گۆ بمەر داودستن ئەو بخوا گوتنی وی هەلبەست بوون یعنی بڕۆحێکی ڕاستەقین بگیانێکی ڕاستەقین دانوستندنایی بە هەموو هەواڵارێ gelekî baş bû û balkêş bû ti cudahî nedixistina bera ti kesî bi rastî rast mamosta yek ji kesê ku hererekê ava kir û hererekê li ser destî wî hate damezrandin lê li kêleka wê gelekî tê nivîskara wekî dî jî hebûn lê wî ti cudahî nedixistina bera ti yekî tê ew wî dan û stendin dikir li ser bîngeha انه اب انسانكي هلبسوانه اب روشنبيري لسر وي بيغاها هاني براسي دانو سندن دكر بير علينا مي بويره دي بروغرامي اي شباب جراندي براسي جاركي هبيبين برشيكر اد دا بروغرامي اي دا شب شراين روجافا اوجي ودي بيجي هبيبين برشيكر وتكلمه بهبدور براسي قالكي خورتبو و چه چالاکین گل هر رکی چه دیبوجی ابدهاتن براسی جار دوباره وقت بروحکی کردواری بروحکی چاندی بروحکی هلبسی و بدلکی وکری پیشوازی آمده کرد. داوید از دیویژن هزار دلوگانی لگیانی ماموسته تم و دایم و دلی مده جیندار به و تم و دایم امی هلبسی بخوینن نتنی ام حتی گو نفشن گو ورجی ويخوال لسر ويجيا ماموستا احمدي حسيني لسر هلبستيوي فافابك وداويد جارد ام دبيجين سري ملتي كل صاغبه سري قالي كل صاغبه سري دوس وافالي صاغبه ساعتها خوش كده باش مام سازيفيجي برس بكم داويد بيجن يعني ت كساتيكي هم هلبسوان ودنافا جواكا قالي كردجي نافو دنجي تجي هي يعني ماموستا احمدي حسيني تفينا خوشيا خو قال لك خدمت جبو جواكا قالي كرد كدنرينا تدا جبنا کو احمدی حسینی هر زنده ببینن چیش کلماتی خاصن تن دبیر آنی نمیداوی بیر بینن بله براسي يعني مخابيه قالكي مزنه بها هاني يعني قال الكرد بقشتي لديروك دو حقانه هات تم ودايم رونق بيرن خو هلبسوانن خو هنرمندن خو ودي بيجي بشتي جو دمرن نه بيتر لي بخدي دركتن نامامه جيل كردر جو امبيجن هلبسوانن ما دي جيانا خود اروجانه دي هينغو صاغن كارم بيتر لوان خدي دركبه احمدي حسيني وقت ما جو يعني او بخدي روك بو وابدي روك تم ودايم وزندي بمينه اف كسي جو انا اقول داويه ايمانه ام كاربن بيتر وجياوي بيتر بخلكي بدر خوندن بيتر اب فرتوكن جو نهاتن شابكن بيد شابكن بيتر ام بيجن وكي زانينجاه وكي ام بيجن هناك دبستان بنافي هلبسواني بلن ما احمدي حسيني وقت بيجي بيشكرن ووكي بيشنيار جي ازبيجن انه كودجاه كوي شي ببي دي هندري دبستانه كده دي هندري غولستانه كده امشي وقت بيجي وفاداريه لايقي وقت بيجي باش نبالا مع مستا احمدي حسيني قالك سباس مامستا سباس تماشاوان ما هر ام بردوام من جبور و مارکرنا آخر کردن ماموستا احمدی حسینی بازار عمودی ام به حوال هوگری ویره هفدیتنا دکن دا کوراستی و جیاناوی بواره پارف بکن گلو تایبت مدی و چاوابو انا ماموستا جوان نبیل ویره که بر حضرت بخیر هاتی ماموستا گلکی سپاس بهش ماموستا سری و صاحبه سری و صاحبه گلکی سپاس گلک سپاس راستی جی نوچه که پرغم گینا ماموستا از خازمی هسته بندما کوت نوچه آخر کردن وی بیست چه هسته تبو ها نخوشیک به وجدانه نخوشیک و دوست دلال بجنا بلند احمد حسینی گویکتی انجام ویشی هردم مخابل لبن ناگر از ببیجم نوچه که گلکی خمگین بو خمگینی عیبت گرا دانوستاندنا میا نزیک به احمد حسینی را از جوان کسان بوم یعنی گو خوابشنس دبینم گو بهتری 20 ساله 25 سالان من هلبستوانه کی ببجنك بلند وكو احمد حسيني ناس دكر از جوان بوم دست بكا
جیانا خود بوم دما من او ناس دکر لوی کلیکا دربرینی آ کردی دگر یام لوی کلیکا خوشک لوی بخشانه یا گوره پیش من بکا احمد حسینی او هانا در سرکبو یگو او دربرین با اوای کی جدا جنیف ساندونا به کردی پیشکش مکر تفی زحمت بونا پیدا بونا وی کلیکه وی دربرینی از بغمگینیه که مزن هست بم دخوازم ببیجم گلک جاران گلک دیمنین ولو دجیانا من را در باس بونا از بویش هست بونا لیرو از تشتکی جدا هست بم تشتکی نبتنی گریدای کوچبر کرنا کسکی قاسی کوچبر کرنا کسکی الگل کوچبر کرنا دربرین کلیک و گوتنکی باشه ما مساتم خوش گوت احمد حسینی وکی ستونه کیش بو وجای کردی هلبستا کردی بو از خازم پرسشته بکم جبوکو رحیوی هر نام مد زندی بمینه چیز جواکا گلی کرد به تایبت اون وکی حوالو هوگیری وی و نسبت شوپان کارو ارکی کرد که وسر ملی جبوکو هر گیانا وی زندی بمینه چیه نهاجرن باوای کی وسا جدال سرم جاربا خدن اما چوال بر کدا او کسیم گو تشتک جبو ما پیشکش کرن راوستن گرنی بیسکاره کی وکو احمد حسینی ام بخوازم نرخ و بوهایی هیجایی لی وگرینن و دتش ما بین خواستن وکو جواک ام برهمین وی بخوینن او کلی که حس کرنی او کلی که زلال ده برهماوی ده زفت بکن ده همان دمی ده لسر آستا فرمی سازین ما جزانین دها جسازین گردای چانده و جه قریبن بچاون رخنگرین زیکی برهما احمد حسینی ببن او جدابون احمد حسینی جخوینران را جشاگردان را دیار بکن احمد حسینی کلیکه که گلکی خوشک ده هلبستا کردی ده پیشکش کر احمد حسینی تشتکی گلکی جدا پیشکش کر گوهرتنه که گلکی بدو و گلکی جه دلسوزیه بک گرم بچاون رخنه و حسکرنی نزیکی وان کلیکا ببن وش پیشکش یعنی شخوینران را پیشکش بکن گلک سپاس ما مستن سری و ساو سپاس شما مثلا بری هر چی سری و صاحبه ايوه صاحبي از خوازم دست بکی تجی جنیز و مامسته می نمر احمد حسینی ناست کی خوازم تایبت مندی ویش بو تماشاوانی مرا پار وبکی بيجو بان شخوا وفادارية كجبو كسايتين وها نتني وفادارية دما كسايتين وها خدان پاشخانه که نویجی یعنی پاشخانه که روشن بیری بيجو بان تكلياوي دنابا جواكي دي يعني حسكرياوي دنابا جواكي دي تشتكو وكا أركن روشن بيري السرمليوي أباج وفادارية جهين بدتر تكلياوي ناب بإيرو بيشوازياوي هي كسايتين وها تاني يكجبو بيرانين كسايتين وها يعني بيشوازية وان وكا ورسمان براسي واجبة كجواكية وأخلاقية روشن بيرية احمد حسینی جوان کسایتی نسکارم بیجم وقت قناغه که بجوده ذكر يعني خودیه قناغه که تایبت بو او قناغه جشوا پشتی قناغه یکمین کام بیجن آجلادت و سیدای جگرخوین و عثمان صبری و تیریج و مل احمد پالو از نابی آن پرنز ببورس ذكرم تبدا بین زمان لیک وقت کسایتی نو امکارم بیجن او پیواجویا کوانا اف پرسا چانده یعنی پرسا وجیا کردی همجی شخوا او کسایتانا نتنی کاروباری وانا ویجبو همجی کارین سیاسی جواکی دکرن و همجی کاری روشنبیری دکرن بقول باری وانگل کی گران بو از کارم بیجم احمد حسینی یعنی انوی نفشی کوی کاری بو راشتاوی او نامه او رساله وان کسایتان بینه وی قناغه هانی جبولا احمد کاری بو کم زیدم راشتاوی امانت هانی بگینه وی قناغه ده بالتایبت دی پیواجویا 14-15 سالان کل روجاوای کردستانی تشتکی که ند بیرا تو کسیده بو دبا کو یعنی مرو پینوسا که بدا یکی نیویسکار بگوتا که روشک اولو کل روجاوا چه ببی جبو وک برجواندین کردا یعنی کرد او خول خیال بابو با پیرین خو احمد خانی پیک دین دب کومنکاری باولو بفي شوای زی یعنی روشین کو امتیرا در باز بنو دسکفتین کردا احمد حسینی خوا زوی حوالی هفدون سال که بلکیش بمستر بو
کەسایەتەکە دکاری بوو بە هەمێ ئالیە جواکی ڕێدانستن بکرایە لێ وەکە پرەنسیپی خۆشی خۆدان هەلوەست و وەگوت بێژ مووقفێکی وی ئالیێ ئەرکێن ڕەوشەمبیریە ئەرکێن ڕەوشەمبیریە دناو هەڤدودانیە کار و خەباتێن کۆ 15 ساڵان دچێ بوو وشخوا بەرێژی ئەو تشتێن کۆ پێرە مابوون ببوون وەک ڕەسید و بەنگاوی نابوو وان 15 ساڵان دێ ئەو نیویشکێن هەستێن خوا و خۆستەکێن خوا وەک ژێ هاتی گوتن دەبێژێ تەمەنی پرسیینی گوت تەنمە 15 ساڵین دیانی دبێ پێواژۆیانی دێ بهێنا سەرخەبوون و ئازادیە کردیە ji bo wilo kesayetên wilo em bêjin ji xwe xesaretek bû beşireke wiha ji nav qada yan jî şanoya rewşenbîrî û ya giştî li Rojavayê Kurdistanê ji xwe lê wîna ez karim bibêjim wî nameya xwe bicî kir û tiştê ku li ser milê wî bû bêtereddüd yan jî heta ew kêrîkên dawî jî di jiyana xwedî jî ku nexweşiya wî nexweşiyeke dijwar bû penceşêr bû li wî karî bû heta nefesa xwe dawî ku heskiriye welatê xwe bû heskiriye tarîxa xwe bû dîroka xwe bû ji bo wîna em ji xwe sersaxiyê ji bo milletê xwe tevlî dixwazin ez dibêjim milletekî ku karîbe van kar û barê ku kiriye û van pêvajoya hanê dî ji xwe em îro rewşin jiyanê hesas derbas kirin ez dibêjim milletekî ew qas şehîd da ew qas tekoşîn da wê karîbe ên Mîna Hüseynî careke de vejîn bikin ku vê ew jî emanetên wê vî nifşê hanê bide nifşê dîtir û ji xwe wêjeya Kurdî zimanê Kurdî em nih me dest pê kiriye ku ji sebebê çewsandirên ku li ser zimanê Kurdî û naslama Kurdî çêbû lê em bêjin kurahiya wê dîrokî heyî kurahiya wê çandî heyî em ê karibin daxwaza milletê Kurd yan jî azadiya wî hurmeta wî bi şêweyekî wêjeyî em ê şanî derdora xwe pêk bîne yani ev ya baş mas ez pirsekî dawî ji te bikim te nava gotinê xwe de pir behsa jiyana wî xebata wî kirin tevî nexweşiya wî jî yenî dinêrîna te tî ji wek hevalê hogirî wîne û dostê wîne hezkirên wî ji niha şin re çi tê xwestin ku ji bo giyanê Ehmedê Hüseynî her di nav me de zindî bimîne ji xwe bêguman yani wek ana wek evrê û resmê ku ana ew pêşwaziya hanê çêbû ji bo paşxana kesayetên wiha em ji bîr nekin ku tişta esasî yanî ku rewşenbîrîtî li ser tê avakirin ne tenê ku yan jî xwedî rasîdekî macrifetê û zanebûnê yê a herî girîng ku di nava gelê xwe de yî êş û azarên gelê xwe tîne ziman bi şêweyekî wêjeyî edebî û bi zimanekî şêrîn ew gelekî muhim û em karibin ew tiştê ku li ser wê xetê li ser wê rêbazê meşiyayî ku em jî wê rêbazê berdewam bikin gelek spas تماشاوانên me ana helbestvan dilyar osê meravireke hazir e ji bo ku em bîranînên Mamoste Ehmed Hüseynî him jî berhemê wî xebatê wî di nava Rojavayê Kurdistanê de kedeke pir mezin daye bîranînek mamostê jî ji pê re heye berî herçî mamoste tu bi xêr hatî serê we sağ be spas xêra xwedê li we bi serê me û rewşenbîra û gelê Kurd hemûyan sağ be sağ be baş mamoste ez dixwazim yekê Ehmed Hüseynî ji bo te çi bû çi kesayî birêz Nemir Ehmed Hüseynî şehîdê helbesta Kurdî ji bo me gencîneyek bû stûnekî wêjeyê bû piştgir û palpiştek bû ji bo me ew kesên yekem got pişta ciwanan digir çîna ciwaniyê û wek çiyakî li pişta wêjevanên nû wêjevanên nûjen ji bo me wek ez çi ji te re bibêjim yani wek her tiştî bû ew geşbîn û pêşveçûn û geşpêdana li ser rûyê me û di nava xebatên me de çê dikir ew bi şirîna gopêr çû em îro xemgînin ji bo me her tişt bû Rasa. Başa mam ses xwaz wê yekê pirs bikim yanî ji bo ku Ehmed Hüseynî heyî di nav me de bimîne jiyana wî giyana wî zindî bibe ji gelê Kurd û bi taybet jî hûn wekî şagirdên wî wekî heval û hogirên wî çi tê xwestin dibê ku her em li berhemên Mamoste Ehmed Hüseynî vegerin em şîretên wî car bi car û gav bi gav bi bîr bînin ew em boneyên ku me çê dikir bi hev re mil bi mil em dîsa carek diçêkin
لیبونەیەک دن لێزێ دەبوو یا هەری گۆ بارێ مە بێتر گران بکێ کۆچاویە داوی بوو دەبێ گۆ ئەم ناوی وی وەک ستێرکەکێ لە عەزمان گۆ چاوا دەبرقاند هینا لە ناو مەبوو وڵۆ ناوی بمینژی و پلانێن گۆدانی بوون ئێگۆ نیفچەمان ئەم بە هەورێ تەمام بکن و بەردەوامشی بکن مامۆستا ئەحمەد چالاکیای داوی یەگوبەریا بچە سوێدێ ئەزووی بوون مە بە هەورێ فەستیڤالا داوی لە ڕۆژئاوایە چێ بکرد بناوی مەلودیên پاییزی سسێ هم پانل بوو گەنگەشە بوو دانوستەندن بوو پرس بوون هەلبەست بوون دوێ دەرێدە گەلک پرس ژێکردن یعنی وەک هەر کەس دەزانێ ئیرۆ کۆچبەریە ملیۆنی لە جەمە چێ دەبێت هەر کەس بەری خۆ دەدا ئەوروپای لێ مامۆستا ئەحمەد ji Ewropayê vegeriya ji nava berfê ji nava seqemê vegeriya hat xwel'amûd û dirbêsiye û Qamişlo dêrikê û Rojavayê Kurdistanê girt rolek gelekî bibandor rolek gelekî erênî di nav me dilîst û rêçika gihandina qafiyeyek zelal gihandina bexşanek xweşik û em ê her li pêwî bin li pêşokawî bin gelek spas بۆ تەمام سەر خێر هاتی بەری هەرشی سەری وەساغ بە سپاس سەری گەلێ کورد ساغ بێ باشە مامۆستا نوچەیە کۆچکردنا مامۆستای مەی نەمر هەلبەستوانێ مەی نەمر ئەحمەد حوسەینی گەڕاستیژی دلێ من gelekî غەمگین بوون بە تایبەت û وەک هەواڵ هۆگرین وی دەماوە ئەم نوچە بihîst ça hest hatin wa yani برستیش خوا مامۆستا ئەحمەد ئەف دەمک باش کو نەخۆش بوو یانی ئەف نەخۆشیاوی ناژی ینی ئەم پر پێ ئێشیان ینی لێ حتا دەما نەخۆشیاوی دیژی ئێمە پێزانی بوو و مامۆستا ئەحمەد حوسەینی کەسایەتێکی ji hundirê xwe dixurte zanî bû ew qîse xwedîvînê yanî mizanî bû wê ew qîsî te koşînê bike ji bona li ber vê nexweşiyê ji bona ku canê xwe zû bi zû nedê mirinê yanî باوەریان me pê dihat û bi rastî dema çû îlaca xwe jî yanî li Ewropa yanî em mutewasıl bûn pêr yanî bi rastî dema ku em pêr diştexilîn me moral jê digirtin ne wî moral ji me dibir ji ber her demê ew we kesayet cê baweriyê bû hem bi xwe bawer bû hem bawerî dida derdora xwe ew dilnizmbûna wî ne ew çûn û hatina wî tevgera wî nêzîkatiyê wî ne ji hevalê wî re ji her kesî re yanî hîna tu pêr nediştexilî te wîna nedît te digot qey tu ji zû di wîna nas dikê çima ev taybetmendiyek wî bû yanî ji taybetmendiyê wê ji xwe bilo kerîzmek wî cuda hebû ji xeynî wîna ji ber kesekî bi xwe bawer bû kesê got bi xwe bawer bê yanî wê normal bê yanî wê li ser xwezaya xwe bê yanî hetanî dema mamۆsta ئەحمەد hetanî rexne dikir ew rexna wî na bi wî şêwazê wilo xweş digihate bêyî ku te pê bêşînê bêyî ku te pê bişkînê bi rastî ji ber vê yekê yanî em pir pê xemgîn dibûn şûna wî bi me xuyayê yanî îro dema em li herêrekê li pêşwaziya wî bûn min got her carê em diçûn çalakiya ew li devê derî li pêşwaziya me dikir û wilo bi dengekî xweş dema ewila destpêka ku em derbas dibûn me dît ku di rûyê me de yê wilo cê kêfxweşiyê bû yanî menê henekek jî bi hevdûr kiribaya û em ê derbas bibanaya ji ber vê yekê yanî îro em di herêrekê de em li pêşwaziya wî bûn bi rastî em yanî em pir pê teşiyan wek temenê wî jî yanî min digot hema mamۆsta ئەحمەد hema çend salkî dijî di nav me di mabaya bi rastî hîn em gelekî pêwistiya me pê hebû yanî em wek milletê Rojava wek yanî milletê Cezîrê em pir pêv girêdayî bûn yanî ne wek kesayet em pêv girêdayî bûn em jê em fêr dibûn yanî em jê fêr dibûn tiştê baş em jê fêr dibûn dilnizmî em jê fêr dibûn bê çawa tu bidê bêyî hember yanî mamۆsta ئەحمەد ew wî nadida bêyî hember yanî
اجبر ویا که دل هر کسی دجی خود کرد یعنی ایرو ام دبینن مال باطه ما یعنی زاروک ما او قسی البرد کفن يعني وك زاروك يم او وجه بدور دبيجن دبي ام سر ما مست احمد ام پر عاجز دبن يعني ايجابرستي كو از شقيسي بيجم يعني از نكارم از ما في وي بزمد يعني ما في كسايتا وي ما في او كاريزما وي دناب مد او كداوي خباتاوي خداناوي دهرره كده هم دناب جواكا روشن بيرد يعني براستی ما موست احمد دناب روشن بیراده هم دباجار خود دعموده ده هم دروج آوا هم لسر آستا کردستانی بتفاهی یعنی جمر موناک میناک و نمونه کو ام جی کاربن هما ام پیچکی ام کاربن وکوینا بکه باشه گلک سپاس دیسا سری وساق بابا مامسه سری گلی کرد ساق بی و بله تماشاوانی مهر ام بردوام من مراسم آخر کردن هلبسوان مینمر احمد حسینی الویرا که گلک روشنبیر هنرمند و هلبسوان حاضرن انا یک جوان هنرمند الویرا که حاضر به ها شیخویت و خیراتی مامسه براسری و صاحب مامسه سری گلی مصاحب الکس پاس مامسه از خوازن جبونا تا دنینا تا چاوی تا چوال احمد حسینی تماشات کرد احمد حسینی وکو کسایتی صالح حیشتی و چارا پنجاب مهدو ناسک مقامش دوی دمی دلگورا گتی بیرامه کسایتیک چالاک وامو نویسکاره که اگه پینوسا خسار ند کر بردوام نویسانه ده تفگزان دست پیکه بعربی نویسان لی زو سالا نوت و سیا چارا ده ببرده حیشتی و نهاد بری خدا ولات سوید پنابرو لی ولات سوید
او نفساندنا خو بريارك دا بكردي بنفسي هل بتبري وجي او بريار دابو للور بهتر قوارتني قد شيء ولا السويد ولات السويد سرقة سكني ونفساندنا بكردي احمد حسيني وقو اجي خلقي ولات السويد مالورجي حدوديت هر شعلاقو الدربي ولاجي شعلاقو راس احمد حسيني الاوروبا دجيا ليه ميجي خب بدلي خو لروجافاي كردستان كابد بيجم روجافاي كردستان اجبرت چمكي ملي گوداريت كر دغوت از خونم بون لعمودي جيانامه عمودي بو جيانامه باي عمودي وابا عمودي وغورستان عمودي هبون عمودي او از احمد حسيني يعني لو اخفتنا ويجم لي گوداريت كر برياده مكيو ولود بيجن دبي او كسيج سروج آباد نفسي يعني سرو باجاري لي جياي لي مظلوم بوزار وقتها خو لغوندي خو لما اوروبا بو نفسينا هاجر درفت شي بوي قارب سردانا اوروبا كونتش ديمك او دري او نفساندري قوتني كفز درون اجي اسبيرا ومسخدي سربا قوتنا بل اجي في وتني بيجم احمد حسيني آلي كاربو بنفسي نو بيشقري آباد كرد مورالي وابندكر ندقوت نفساندنا في هلبستا في كتشي في كوري لاوازة أزوينا نادم بيش بروفاجي في قوتني أو دانين وسمينار جوار شيتكر دقو برا بهبونا خبحس برا كسايتا خناز بك جهية أزويت نادم بيش داك سر خب سكنة يعني مورالي إدورا خد تم بلندكر أف كسايتا أحمد حسين يبو جبو فيك جابك مقود قريداي وخاكا ولاتي خذن يكم نفيسكار روشنبير ايجو بريار دا بشتا خدا اوروبا وهات القامش لو بجيبو العامودي جبو فيك يجي امزانن جو هرركه سردسي احمد حسيني هادا مزراندن او چالاكيجه چند سال لهرركه تشيدبن بسايا نافي احمد حسيني احمد حسيني نافت ذكرن شيخي هلبست عن وجن شخوا افغوتن امكش تكازكن جو او بايفي نو درباسي هلبستا كرديكر دواري هنرجي بشجري همو هنرمند ابو هنرمند يجاون ايجا او نازكن ايجما او نازكن ايجا او نازكن ايجا ناستكن دوا ريا هيوان ديادي هر بشجري وناف دوادة يعني تجاري أزباورناك أحمد حسيني خوشبر هنرمندكي نفيسكاركي كسايتي كرد قادبا آل تشتي جزاسي يدهات آلي كاربن شبوه كيجي أدبزم أحمد حسيني نافي خواه دويجايا كرديد چاند وديروكا هل بست وچاندا كرديد ونافينا نافكي بيروز بمينه وخسارتك بوجبو ما همية وجبو معلبات يجي وجبو قالي كرد هر چا پرچه كرساني وتف كردي أوروبا سري قالي ما صعبن سري ما تفا صعبن سري وصعبن سري عمودي بابي محمد صعب وانی مهر ام بردوام من جبو رومانا کوچا داویا هلبزوان مین امر احمد حسینی الویدا که گلک سیاست مدار روشنبیر هنرمند حاضرن انا یک جوان هنرمند می روجاوی کردستان دانش مهتان الویدا که حاضره بهت بخیر هاتم امسته گلک اسپاس بری هر تشتی سری و صاحبه سر مالبات گشتی کردستان صاحب سر هزان و هنرمند و روشنبیر صاحب صاحب گلک اسپاس باشه ما امسته از خوازم احمد حسینی دچاوی دانش مهتان ده چاواد هات دیته يعني بيقومان دما ام دبيجن روشنبير يانجي هوزان يانجي انسان هنرمند وجدان واخلاق جواكي يانجي هسه جواكي يانجي عينك جواكي بيقومان يك جوا روشنبير بيروز شيخي هلبستي براستيجي وجدان جواكي بو احمد حسيني اجبرغو
روشنبيرة كي نافدار بو لحر شار برشي كردستاني والجيهان تواهي حتى لشاندا أوروبا جي وك كسايت يعني أحمد حسيني دنبيسا خود زمان خوني رسن كردواريا رسن وچاوا پیشکشی جیهان گشتی کر و هم خودی ناسنامه بو هم خودی دیروگ بو هم خودی کد بو و هم خودی هلوستک بو چاوا گو انسان جيجيانا مروفاهية حزبك جيجيانا هست و آخ و ولات حزبك و قريداي خزايب يك جوا روشنبير بيروز بيقو من ام قاسي نقاش بكن لسر روشا شيخي هلبستي احمد حسيني تيري ناقد بيقو من 5 دقائق 10 دقائق انجخ ام بيجن يعني اوجي حر روشنبيره كيما هنرمنده كيما هوزانه كيما بيقو من جي شيء يك جوان كسايتن بيروز جو ايرو دناب مد كوچكر و باركر لامجي صوزا ما او وك مينا احمد حسيني جقر خوين مينا قالك هنرمند قدر بلند ام بيجن محمد شيخو شهيد صفقان شهيد مزقين امي خطا وانا بشوبين حطاني روجا داوي امي هلبستاين ونفسين وقلمين وهنران وانا امي سروي خطي بمشن جو ايدي دجيانا يعني ام تشفيجن دو غورا خد راحت جيان بكن وامجي حطاني درجات داوي ام خدي الهلوستوا والسكنوا وكداوا وهستواني بيروز الخدي دركان باش قالك سباس قالك سباس قربان شعبي بله تماشاوان مهر ام بردوام الفيدك نت نيفسكاري ميجي فيدك حاضرن مامسا نارمان عبدك الفيدك حاضره بلاش مامسا سري وصاغبه صاغب سپاس سري قال كرد همو صاغب تايبت وجوانين كردستاني همو صاغب صاغب قال لك سپاس مامسا خازم جبوت احمد حسيني تي چوات هي نها جمرو كسايتي سر دو باش از كان قال مامس احمد حسيني بكم يك وك كسايتي كو قال لك بس كامي نيفيسي واندا باندور قال لك تايبت ديتناويا كسايتي هاتناويا روج افا جمرو جهمو جوان تمني مره قال لك تشتكي بالكيش وقال لك وقت تشتغلي قال لك مازنبو طالبين سر استا وجايه كردي كو اجي وقت خبات كارك وجايه كردي دبينم راستي ستونك قال لك قرن بود علي وجايه كردي دم احمد حسيني دبا وكي بنجاها كي وقت هالبري بيردان كما يا وجايه كردي جاها كي قال لك بالكيش دغرا هم امقارن بيجي بلكي بدون هالبستمان هالبس دنيسان ديد هندي هالبس ويدا فرهنگا كردي دولة من دبا خزايا كردي دي ديار تر هوك سازيا كردي خورتر بيلين هالبس ني نو يه جدا قالك هالبس ويدا هات ديار كرن راستي جمره خسارتك قالك مزنه ام ايرو همو غمگينن لكن زدم كيف خوشن كو داوي گرد خزاوي مكاربو الباجاري وي لعامو دارنگين وي بسبيرن عرضه باش قالك سپاس جماعه سپاس خوش سرچاوا سپاس بوجي بله تماشاوان من فيدك هنرمنده که روزاوی کردستانی تین اسکنه اوجی بجاری مراسم آخر کردنا هالبزمانی می نمر احمد حسيني ويا مامسا محمود عزيز شاكر تبخيرات مامسا قالك سباس رحمة خدي لي بسري معلوماتي صعبة باشا مامسا خوازم ويا كشتاب احمد حسيني جبوتته شوات هي صار ما احمد حسيني وقت في شيخي هالبزمانه هي مرك خاله كاري بك مري تعديلي بك لانه او ترجمه كاري خدك تشتكي وي كشكيش كليجي بلتي كردره او خد ترجمه لحاجه تقاراي بتشتكي بك يعني مزنه بهنري اخو ولا بارزيا اخو بانسانيات اخو بكرديات اخو بشتكي يعني سركفتي حما خدي لي وسرساغي بو والباطاوي بو هالبسماني كرد وهنرمند كرد الطبيعي باشا خودي دركتنا قال لي كرد لويت تشوا دبينه تشافرشين سركفتي رايقي ويا كيف المامسته والله تشقوا غير بكره بيجم هي عندك راستري قالوا هنرمند وهالبسماني قال كي بوست دبيت اركيرا راست قالك سباس مامسته قالك سباس مره ممنون جوا سركفتن بوه
بله تماشاوان ما دماراسیما آخر کرنا هلبسبان ما نمر احمد حسینی ده گلک سیاستمدار نویسکار و هنرمند قدر بلند روجاوی کردستان بجدار بونه یک جوان هنرمندا مامسته صفخان اورکشت بخیرات مامسته صاحب خیردار به هونج بخیراتنا صاحب بنه چی سری و صاحب مامسته سری وی صاحب سری ملت کرد تفدی صاحب صاحب گلک سپاس باش مامسته از قضیه پرسش سبکم گلو دنرینا مامسته صفخان اورکشت احمد حسینی کسی کی چاوا بو احمد حسینی باور بک والا هیک مظل دو خشت از يحردش باجاركينه باجار عمود احمد حسيني بقاريبو ذهبونا فان سينورا تبدا كسكي كردستاني بافجي زحمتيته احمد حسيني منه شعبي خلصر كرديتي يعني زماني كردي بكر وهلبستا كردي بكر دا استك هري بلنده احمد حسيني دنويسانت ام درن كويدك سردانا كيجان آلية كردستاني دكن روشنبيل كرتين دبت عمودي الاهل لاتش باجاري احمد حسيني احمد حسيني انا كاج نفشي نهجر هلبستوانك زبينم هلبستك يقولوا بالكيج دنويسيني جمرت بصفقان من احمد حسيني باش خونديه يعني دوستانيام بير هي شيرت المكرنا احمد فالا هيك مظل دو خاهش لي احمد زبيجم جبو مع احمد هنا زندي هلبستي خدي وبرهمي خدينا احمد صاغه سر ملت کرد ساق دستی حوالی دوستی ویش تبدا ساق وچ کسی گو ارکی خرابو گلک سپاس مام سجاک دن سری و ساق ده ساق بله تماشاوان ما عمل فيدا كي دي دگن داویا خلق خويا ايرو بتايبت جبو رو رسم اوغر كرنا هلبسوان و شيخ هلبستا كردي احمد حسيني لفيدا كي الباجاري عموده بو دوستو حوال هوغر و مالباتا يك گوتن کرن هر وي او دناو مد زندي بيمينه كسايتين گران بوها برهمن گلكي گران بوها پیشکشی جواکا گله کرد کریا هر احمد حسيني لفيدا كي خاطرج ما خواست لي حسكرنا خو برهمی وی کداوی دل هر کرده که ولاد پاریس ده دا کوریا وی بشوپینن هیوی دارن که امجی وکی اکیبا برنامه امبیجن اکیبا برنامه آسون ویجه او تلویزیون روجاوی کردستان امی هر تم خبات وی بشوپینن هیوی دکن که اف خلق هاتو پیشکش کرد و گلی دلی و بجبو خلق کنو هر شاد و بختوار به